Nir malakin yam kanasin kontin baros me bajaling bana raj katin kontin lat karodian rayuj ka gambela mi jira ma jidit ke jan gwas mle jogono jin nyo kanasi kokien ke jin ku subscribe an ler bi alinga gora liang chi kontana chana yeling gwada dan ko kelera nyam chi kono ling ano gambela te ke ne ti gor ka jen ode kana mak gor jen obe latin kontin lat karodian tama ke ta dan chi rwaje me ben ka ja gora liang ka gora je ba ngaje ne dial gor je no gan war bi widien bete shunga ke be kan ta danan to wane ke je no be kan ngaj ken yam ba kon la le danan chalat daman dan bol buñ ka lo ka danan che lo ngore te ko lo mi che top me joga gan wore me lo ka ke gor je no be nywa ka yekel bana ta danan len ngaro din ga jan tam ka jan gwas bu kono ko len kele no ngum le rode are wi ka gambela kenetin kon tilaji uromo bukon lera bana jelingo gwa gor jano bi subscribe ke bi nywak ne kokien na an lera shanguna damanda ne bol buñ we kang mani kine dial kona la jal jin me jalli wi kalara ki wi kwergang ki wi kanwar zone ki wi ketang kene gwada wi tena mi wi rol buñ wi kameto wi ka jema gor jano jendere jido dere latena na me ki dere nywak ba ne kokien kono koy kaja an walle shanga badak ka pai welkel ron kina daro jandangro widong wan magoro dera andera jalim ano shanga badda ka pai welkel ron kina daro jandangro widong wan lera meche ben ka boga yene dial kon lan wartin te kare wi ka gambela ki Ethiopia en gwada titino bi ngaje no lera me goro jeno biling ti ka disa baba ba goro je wi ka gambela bi goron biling jen wi dodien ke jene kana rob ke kenya ke border dan ku mi ka wire wi ka disa baba goro jeno biling en gwada jene tino mi ngaje no te gam lero den tema ano man to gene ana cha kon jogone bol buñ re ni ne titi te kaler te lat ke kwi jidwar to gor kano de kan gambela de kan kapkor kono te ke tie te deran ke tit jiran te ke die te der tit mi jiram gor bun ga gambela ki gor jere we ga gambela wirar ki wi gwado den kadin kon lat kor jenen tam ka jen gwasame men yam men brana ngach karwade jidwar la kenete kanatre wich lo te kane te la lieng ke ba madan le ro wich ba jangach kono te ta ne jalu ka wer mi jiram la jal ga wer ti ga gambele jin ngwade jiram dit jin gwar nyala jin dol ke ene ram mo ke ta dan te jimo bi goro no jin bi jalu bi je jaka jakwi ka wer te jalu ka wer ko jidwa te ken kanare wich ka gambela na mekel mi biangach rewde miti dup wi jarek modong lo jene ga gambela wi kuje mi mega ger torbiel kaji ke gagra modong kaji re torbiel guireide mede rajen malad yena ga ka jamo ke te ka modong mi chamaten dirama mo jogo jumi jene jong fi ko ro mi ari jen ke bi jene gambela ke benjin ka gambela miti re torbiel ko ngai kono bunya kane to konen gargo torbiel kano jin shaga yen ger jai jo jiram ma guireide chu man lada chu jadeten nong ne mandana lada ko ne de teken ke to ko ken lat kan ka berede bi guje no te ka dop mitrede dop kunji gor je gwano bi ngaja no mo diodien ngane tin togre we kelo ko bi ka jilwak mitem la ro re we gambela shigla la ra yema gor no ene dor bi ngake ku gambela mitem la ro da ceng telum la ro ba bi ngaja no raja dien chala da wale bitin kon lat ko rude wi gambel be ngajin ngada mo ki jira mo ko gambel we dan mitem le rol ten me de nana kim de na te gor jano bitara ke li bi jangaj namo ngwandien namo ni diodien ngwandien chalar nene yunu ngeng yunu jepi ngeng ke ji yunu pin adini pelre dop kere wuj medong ngenya te ji kon wela kon mala ngenya long alo chang ma dong chang jiram laram kere dien kane jorro bi ngenya long lo chiete menene jay jogo bol bunya no yunu ngenya yunu pin yunu ngenya pin chu ngenya woni ngeda no chi doru no mo bi ngenya re wi ka gambela chumne re wi dan bu kol bi ngenya den chu ngenya wi dodien ano mi che jan dong ba ju mo kere kane to yunu ngenya pin ga jan gwasame chalu ga mo chaje tup men die dien an cha to bol buñ
wi ka ti dialan kon en shalin ke wi ta te ko manan kon ke je wa chu kosdo a chu jaman parwech ko da len bom da ti dial chu ja parwe ko jen en ti wi ka ti dial ko ba jukul bod gonden kon witen ke tin kon te ladi wala da konyal ka bukot be yabot na me roy mishala da damandan na bolbunya gwasa me muku kon ben karwaja dan lero ka gambela kamanana tuok be ne ke tuok gwasa den te mugore no be ajangach te karwaj mishalat ene tin kon tin te ka nyak open organization ne de kon te charwaj ne wal wude shal ko modi julu kene te kon tin lo ka kwaran wi ko amla kwarbar ne ti wa ken ci rodien mat kene den kon lo ka tanda na let gambela roda kaja wa ci rodien mat ci kan kuman la kumoro mane ci kana mo ci ka kwa ke ka yo kene da to ci kan ga mo ka yo ke ci kan ga fan ko biken gambele biken yan mai beren kon tin lo ka tanda le ro ngwa rodin ga ja gambele ga jen gwaza wa ci rodien mat kel ka dejet dor ka ci kan ga mo ka yo alo ci kan ga fan kan ne da to kene da kon tin bi gambela biken yan mai je na inshallah neme awa chajalat wude shalka ujo gelo long logo nwere ngo jaram man nyam dara nang nwere ka gambela jaram dan long mal ka gambela jaram dan logo de gambel da takman kana baran konen terar ne tikane to konen dol ko yo te nak na ka gambela kane tin konte organization bako bugun nwere biken ngana ka gambela jala dan let kan ni shang kan ga nwere lin ka lin tan nak ni shang nakakan ko kane ko la yo top name amugoro biya jangati kala video ne ken telat ken ke jenu anware kan naka chan yu chan kariya laka nwere gwad me bit ke telam let kan akon lim ne riyak mi ci mi ko ben ci ko dan riya leka ka tok ya kuma da na da ka lok duno run mi ci teriyak mi ben ke yen gan wala weliu ci kuma nyod je gawo kan gatin kon gan wala konen tere kware kene konen te ka bom de kan bom ka ta dan len ngaro den ke kan barati gorkano biken gambela biken nyoko mi yer kan a chang chikana bulwang ba ko ngaje chikana de luang ne de konten la bar mane kan de konne la ro mane chikan gambeli kan de luang dak do da me nyudi da to ko kon de rek mudi da to ano mana dien kan ideality ngaje no en kume mentor dor ka la kume ro man dor tela jaga ka kon tel jaga kan nuare duno kan chigoro mat ka jidwar ka kan de konne lo kan nuare kaneden konen dong de ko mode kanalat asang ci kana belat ba ko kon ba ngoda ba da to ka gambela run kan wala jango itna bu ko rodion moy kariyak ba ko moy kariyak ngum bro da lat la kuma gambel ba sang da ka je ban ngode telam lo da ka kaneti de kan yarwe dan ba de ka lo jok telam de kan la da gambel yang akel ci kan gambel de lo ngam de kan control ke de kan kap sina mo possible long ba de ka da me de kan la tre we dan ana me gore jeno bu kuma gambe alba biide bete chunka la kwara limitu kana dr galaron jal biiden bete chunka ko mete me la rod gore jeno bu kan security ko ne realeka ko gan bar ti gani ko lo ko mal reewich ko je gwaye dana pay ne ko nak ka je gwas me ber tel me shala ta kuma anta jana tama ciga chayu cikan ga top kane ti te baje duar ba ka fan ko bu gan war bu kan kan lat ken ni shangono ni ule na mo jan target den bu kan no witin mo ci dem to me don oro mane ka neighbor kon ka jitiya ka dan ta kon kel ka bane within Newland ke within Norland ta ga gwanda ka region kon dial ci amin warda na kon dial ta ten ka Gambia ke Ethiopia tele kon ter ka bari dan yodan kon ta ka berti gugan la tol telum den tol kan ka ku ko ba kon that's it that's nothing go bugan war bugan ngana jan targa dan ta ten here we are advocating for a peace or de malda written but kan gwat mi ka ten gugan bugan mal bugan yar ke bukan nat bugan ngana la kana wo ka merep kan ngwane ano yen gori no biagu jene ko la gan nuore ngani nuore use tin ka gambele mena kwar ngon e gambel gori jeno biagu watch out please getan dan le ro gambele yes a peaceful place jala highlander ya be we dan because they like gambela and we like them too okay they like us but problem money ko gongwane so ko kujemo jana na goro de nyoga yekel ena kwa nyona ite ko ken we do ati chunga ka kwi gambela biata mal babay